HSPDP, 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 HSPDP. Constitution yung linya lengba 6 dun ke paragraf 20 clause A ba lima kasi ide man untuk ya baro di Khasi state but the erstwhile Khasi state lima kasi mandai habang iyo igani ke jalami kaya ya gani ke jingdon jungi kum ke HSPB mentah ke sorka kada helor ke jingtmu bai ki post name ni ke jingi kon jungi usam ni ke jala lengba ka siksidul ka bangire ban yo ka hop panyikren ba sa ni suthu ba ka parti jungi kalong kadong peta om tang mentah be nadu ki atpo nadu ki lai po sa ko sam shabat mentang ni yo ban pen bai nadu geli jakai jia betul ko ke jela me gele ba sa ban mentang sa saban pen urlong ya gani ka thong gani ka manifesto ka bai me yo pin gila dam yele adu min shwar ka parti mentah po ke jindon ki MLA jungi have shaklier very methodious bagi don hapo ke government mentah kum presiden rengkat ke parti mentah bile SKMDC ngin yo ban dreng sisu ya kini ki put kisam ki bahab mensyua di mak si kum ka aswal no so ban ai ke cing play ke ba ke pang he ikon ke kam jong ke parti HSPDP bala tresitom no kini si ban pen PM yang ya ke parti masuk men masuk tenan sia kini si ban ai ke leng jika ke West Coast ba inotai barim juga parti HSPDP kelas tamangan yang tempat yang support ba parti HSPDP pada om dia datang nani napo West Coast selekban kita juga ba keleng jika lalu belum kasih jantia pun samlang pun sempang saman hikmat jaga parti ke kejung di sedang masuk tu ya ke parti ke tadi kena ke parti kepala ini kepala ai ke sekretari ya ke jelah itu aku bayar tu san senang ke kenti jadi kini ke for tang soyok mesin bertemu mana masuk manusia tengah ini persen berkibawan pai pada kiri lomba ai mesin keleng ke jelah ya kena ke parti kejung